Je Pencalo, kannst du sie fallen? Tute mu Pencalo. Ja, das hat zwei. Aber warte mal, ob das schreibt. Live си. Ja. Ja, live си. Ja, шајте почмина. Шунјола. Се дека Шунјола. Тоа пути жалим ги пепаро гласо. Оске на Шунјоla фino. Neyse, devam ilk ay su açıyla. Hayır, ispravim. Ya, kananda harita, nane var şukar. Nane var şukar. Tamam. Okey, tamam, tu ben canım. Хайде, нека ширинемо видео. Девам, кај свачилем, тева ќе да секогаш услови, соја менги потребно за те халјова амаредерсија, сојтар услови, свакојек те лело Курани, те читинел, котар со амен читинаја, самаре праленги или амаре пењенге со следине на ментаро социјална мреже, воедно ленге да тано е услови за те халјове на маредерсија соста кераја лафи или па котар кераја лафи, требала олада вие пире Курања телен пеа, те правен, ем те читинен, одотар котар со амен читинаја. Кај реслемамен, ко суретун Ел-Ен'ам. Ен'ам, шосто сурата ро Кур'ани азимушани, кова еди? 118. Авдио дотар дема ми какера, касе силе бесим корпу, ти силе кај авдио бесим корпу, која страна? Куда? 142 страна, таро бесим корпу о Кур'ани, касе силе кере, шаја два Кур'ани ке таро, манда Кур'ани акате таро бесим корпу цинема, ма некој лиляле, manda, tamam neyse, simaver Kur'ani. Taro Hasan Dživo, makedonsko anglomande. Ja, mande da isto. Hasan Dživo i sidu. Hasan Dživo. Suratul En'am, te di koja strana sijem ko Suratul En'am. Ko Hasan Dživo, makedonsko. 99. Ne, trebalo to. En'am, Shelupinda, Hafesien, Shelu, Adesho, Ofoto. Aedi, manisima 191, ne? Shelu e njavar de shujek, manisima e ver. O parno, kase si o parno e njavar de shenja. Okej. Ama kava, taro Hasan Dživo, zeleno soisile kere, taro Hasan Dživo 191. Shelu e njavar de shujek to strana, taro Kurani azimушани, Ali po hari avaja ki kraj, ko kraj otarja kaja сура, значи приближена на Герава Кевдо, на капдем повише това е кваш, и на Алем ко 3/3 това кава. 2/3. 2/3, ва? Ja. Алем. Това е каja сура. Окей, правден са окурања, шајте почмина? Шај. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم جماعة المسلمين
Allahe skoro rahmeti, Allahe skoro bereketi, Allahe skoro magfireti, upravo tu mende, upravo amende nekovo, inšallah. Kur'ane skoro hidayeti, upravo tu mende, upravo amende nekovo, inšallah. Ja Rabbi, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ga čitina, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ga halova, hem kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka džibla kera. Inšallah, te ovata rodola koji sar so čitinaja o Kur'ani, agar te halova, sar ka halova o Kur'ani, agar ki praksa kana, yani te dživdina akava Kur'ani. Zaten islameskeri, o dini islami, tano o dživdi be Kur'aneskoro. Me but puti vakergen, komire dersia ili pa vakergun komire dersia shungen akava, te manglen o sunneti peygamberes koro tanen kotan, te manglen te civdinen peygamberes keri praksa, te gani so civdinen premal o Kur'an. Kotarla yakava argumenti, taro hadisi, tari Hazreti Aisha radijallahu anha, koje vakerela, to je sketsine pučli. Ja Aisha, sar sine o ahlako, sar sine o civdipe amare peygamberes koro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemes koro, oj vakerja, to je ashabem pučla, zarem tumen Kur'ani načitinena, tumen Kur'ani naokujnena, leskoro civdipe sine civdo Kur'ani kova pirela. Dikaja da o civdipe amare peygamberes koro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemes koro sine ko granice ko taro Allahes koro vahi, ko granice Kur'aneskere. To jest o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem te puçlen man sar civdinga sokerga me agar vakerava. O peygamberi taro Kur'ani avriyanla itlilo. Leskoro civdipe sine praksa Kur'aneske. Avdiye amen da te manglem yek sunneti te anakotan, te ga niso trebala te kera, te civdina o Kur'ani. Te civdingem o Kur'ani, te gani civdingem i praksa peygambereskeri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eskeri. Akva but puti vakergen hem vakeraya soski amaro projekti čitingan o Kur'ani devami kerela keftato berş sarso amen čitinaya hem reslem ko suratul En'am ko šofto suratar o Kur'ani azimushani ko ajeti šelu dešu ofto, inšallah. Šelu dešu ofto avdije kačitina, šelu dešu enja, em šelu biš, inšallah. Šelu bišu jekto kadikama, šelu biš trina ajetija avdije ka penđara, inšallah trina ajeten sar avdije ka družina, amen, to je samenge trina ajetija avdija amala koven amenge ko amaro civdibe, ama sarka družina amena kale ayeten sarka pencara akale ayeten agar inşallah te halova en kuamaro civdi peki praksa te ana. Neli komire dersija isi da nekoš vakeri vekedme vakerava, na trebala šungjola misinava ili na? Na? A palem žaline na pesoske na šungjola, a togaš sijem but paše, nein, but paše sijem mange. So? Ja, nešto, malo manje bud paše. Žaljena pe pan? Ja, te načivol mikrofoni po... Ja mikrofoni, ama i si eho ko mikrofoni. Od ovo eho da ko... Ašte čao. Našu njola šukarva kerena, ne? O eho isto smetinala, ama repare njekola šunena da socijalna mreže. Ja, ama kana šajte mu keo glaso. A kana je ptena čavke? Ja, muk, naj. O glaso mu? O glaso? Ja, a kana epten grešinaja. Neyse. Da, a kana ja amana, a kana pošuka. A kana pošuka istina, a ja trebala da to. Kod Ersija pamtine nakava, znači kod Ersija trebala ja to, ne? Ja. So skešunjola bud Ja, iskut. ko čisto, ne? Vakerena šuka. Kana pošuka šunjola, ne? Ja.
Mesova keravasine komire dersia, akade açilem, devamı kaysu açilem. Ket penceraya sinema puçibe hoca dali o vahi panda avala. Dali şay o vahi panda te avala. I mesova kelgum kodova puçibe savo cevapi dingum tumenge o vahi panda şay te aval amenge pamare kalbia. Svakole je keneve aetea so penjarajale, so siklovaja, so čitinaja, odovatano amaro anguno vahi so amen lea, akate araklovaja ili pa so amen lea družinaja amen. Iako anglederi iljadu štarše u peša kava Kurani azimušani alo, peygambereske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske, hemleskere ashabenge, te amen. Znači, ti njeno Kurani azimušani, te amen avdije prvo puti stretninaja amen, ili pa prvo puti družinaja amena kalja eteja, od ova značnila deka amen je za prvo puti akava edi, ko amaro kalbi sarvahi, alo, yani ovahi devami ovola kaski okolenge koji prvo puti čitinena akala aedija, ili pa raklovena akale aetenca. Devami kaj su açilem košelu dešu oftoto ajeti taro Kur'ani azimušani ko suratul En'am. Šelu dešu šofto, šelu dešu eftato, džanina suski keldja pe lafi taro peygambereski ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske kova vakerelo Allah teşungan ili pa ki množina taro kola tane ki puf te tu palilende gelante gani jansoske tusjan ki zabluda. Znači, kaj plove avrijal taro Allahe skoro drumo. Ola sledinena salde o pretpostavke, koji odla koji tane i množina, odla koji tane o povekето, ola sledinena salde o pretpostavke o hovavne lafija. Čelo je dešu eftatova kila čači paske tiro rabbi najšukar džanela, sto džanela, okola koji ta neki zabluda, hem džanela okola koji ta neko pravilno drumo upatime, akala je tjer kelgemlen okova kurko. Avdje, inšallah, nevi tematika počminala ko Kurani azimušani, odija tematika tano taro amaro habe soji halali ko habe, em soji harami amenge ko habe, yani ko amaro halibe. O Allah Celle Šanuha kanaka objasnila menge o halali hem o harami ko habe. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Ko prevod agervakela, han tarodova sujko Allahes Kur'ana čindo. فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. Znači, han tarodova sujko Allahes Kur'ana čindo. Te čačitnaske pakjana ko leskere ajetja. In kuntum bi ajatihi mu'minin. Te sjentumen odla koji pakjana ili ajat te prevedinale, te sjentumen odla koji pakjana ko Allaheskere ajetja, te gani hantarodova sujko Allaheskoro anaf čindo. Ajar logičko prevotaro akava ajeti. فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Hajde jek puti makedonsko, kako probinate čitina makedonsko. Bismillahirrahmanirrahim. Јадете од она во што е спомнато името на Аллах, ако навистина верувате во неговите знаци, ајети. Hajde jek puti germansko. Kasi si jame? Muhammed Abduhu. Esst denn von dem, worüber Gottes Name ausgesprochen worden ist, wenn ihr wahrhaft an seine Botschaft glaubt. Jek puti bosansko, isi tu? Bosansko.
Зато едите оно при чием клању е споменуто Аллахово име, ако веруете у негове ајети. Дикена Allah Celle Şanuhu akana kelala lafi taro kurbaniya, to jest taro hayvaniya kola ja minge halali te halen. Kola kurbaniya ovena minge halali. Diken o mušrikoja ola da čine nasine hayvaniya, ola da čine nasine kurbani ko lengere kipija. Znači, ola da čine nasine, ama nako Allahes Kur'ana, na akativa kella diken o ayetiva kella zekire ismullah, znači spomnindor Allahes Kur'ana, yani spomnindor Bismillah. Ili kad kačineno kurbani trebalo da kažem Bismillahirrahmanirrahim ili pa dovoljno tumenge Bismillah ili pa Allahu Ekber. Kaske okolenge koji pakana, znači okola koji pakana ko Allahes kere ajetija, o Allah Celle Šanuhu već odvojnela ohabe taro mušrikoja. Soske o mušrikoja da kolengere vaktija, olada čine nasine kurbanija, olada de nasine kurbani ko vakir kolengere devla, ama ko smisol kiponge. Olada čine nasine ko anave Allaheske o kurbani, nego li ola spomnine nasine ke čine nasine kurbanija, ola spomnine nasine ekipengere anava, yani lengere kipja, kola ola pakja nasine sardevla upra lende, ola spomnine nasine lengere anava, hem čine nasine o kurbani upra lengoro anav. Ili pa ne save šukar manušengere, kola šukari pekerge, i lengere anavenge ola čine nasine kurbani. Soznačina lakava, pazite, soznačina lakava, ko amaro dživdi peda, džavdije den denes, ko islami o mušličko dživdi pe alo amendeda. Džanina deka amenda činaja ko anav ečavenge, ko anav amare dienge, ko anav amare paponge, soski amen manglem amare papoja, ko anav amare evlijenge, ko anav amare nađenava kaske, yani su avola, yani džavdije budbaro brojtaro muslimanja i sikola o kurbanja ili pa o hajvanja, ke činena spomnilina neka skoro, ja vere skoro ana. Eke o Allah Celle Šanuhu, a menge ko Kurani azimušani, ko akava ajeti, sova kila zabraninela a menge od ova hajvani, te i čindo koja ver ana, te ha. Tarodova mas zabranila menge amen te ha. I odleskedam odvojnela amen taro mušrikoja o Allah. Odvojnela Allah amen taro mušrikoja. Soskio ema kavantano dikem koji dinge o dživdipe e hajvanenge, ne samo e hajvanenge, koji delo o dživdipe celo ne vkus no hajvanenge so postojnala, koji delo, koji je ratinala, ne? Allah. Šanja amen, od ova so je ratinjao Allah, koja vera naftečina, ne? Šti, na ne logika. Nego Allah vakela na od avdje, te sientu meno vernikija, mu'minija, ajte ja vakela, te sientu meno vernikija, o mu'minija, empakjana ko Allah heskere ajetija, tega li tumen, o hajvanija kačinelnen ko Allahes skoro ana. Ka razlikujnen tumen taro mušrikoje. Ili pa te tumen hana taro mušrikongere hajvanija mas, te hana od avdije, od kedavola tumen jakava eti? Činave. A savko nešto tumen na ne tekere. Osvena kava, o mušrikoja vojedno kerena sine ne save hajvanija, ola kerenalen sine isto sar devlikane, ola tumen canena taro Yahudije suratul Bekare, i guruvni, ili pa agyate vakera o Musa aleyhisselam ket gelo te avıldeske o vahi ki planinatur, so kerge o Yahudije, tele kolaso açile, so kerge guruvni, yani taro zlato, so od toteizam, znači od toteističko pakjajbe
ко човечанство постојнела сине. А ти кена ки Индија со керена, баш ви гурув или гурувни блокирала цела улица, те и гурув или тоест и гурувни, те ачили ки сред улица, а чола са никој не сминала, те джал те воздали гурувња, соски и гурувни тано ленге свето. Кота равала ленге кава светос ки гурувни или пак гурувчани или кота равала акава Байрактар кава образложинала соске од овасине ленге о економско дживди, оглавност или о темелитаро економско дживдипе и гуровни сине. Соске? Преработка. И гуровни. Делатут. Отут битнена. И гуровни. Тет чингапе мас. И гуровни. Кералабути. Кополе. И гуровни акана тегелем тародва тут со керела, о тут со керела Хирал, Кашкавали и саа кама сине ленгоро девел за економија. Дике, код ова време од тотоистичко религија аѓа керја едевле каздитляле, сам керена сине едевле, ова керена сине едевле о економско живдипе керена сине ледевел. Кој дела продукција? Јани, состар обстанине на сине. О финансиско ленгоро живдипе, состар сине обстанок, од ова сине ленге одевел. Од ето изам. Авдие од овате преработингумле која абсолютно амаро живдипе, авдие модерно живдипе кој 2025 аква те размислингум, кој да амаро девел, кој економско пара? И пара. Тогаш ова ќе ги гуровни, соске паре шај насине, авдие, амен, ослично скераја, амаре, паренца. Чанина ли говорже лейзи, ленгоро пакја и бетано, ленгоро имани ме ајера керава. Дини имани тано и пара. Ода капитнен по намази да параке. Ода капитнен по дини да им параке. Ода капитнен по човечанство параке. Ода каменинен најек маска, коленгоро живдипе. Тријанде врсте маски качивен песке, само баши ленгери пара. Соске и пара и ленге, девел, емусилен респекти упрали пара. Кајка беше ли пара? Одотар, наете циден пе. Јани дикаја, дако абсолютно да живдипе, одва тотеизам. Одва тотеизам, ало ко аменде да ко муслимања да, ама која вер начини, нако гурув, него ли ко паре одва авдијало аменди. Еке, Аллах Джелешану му за амен, ти одвоинкера аментар одва мушликоја, кола ленгоро живдипе сине о хајванија, или па ленгоро барвалипе сине о хајванлуко, те керем бути со сточарство, и од ова стока со ова сине, емчинена ласине, од ја стока ова наспомнинена сине управо Аллах Аллах скоро него ли Аллах второ ленгере любителја или па второ ленгере девла. Воедно акаваде и разлика помеѓу мушликоја емаменде, те амен акавади клемле авдија маре курбаненсар, те споредингемле амаре курбаненсар, дикен олада чинена сине курбанија пире девленге, емо прво нешто ола сокере на сине, омастар од два курбани, нахана сине, наделинена сине, него ли ингелена сине ко кипи, хем мукена лесине ко кипи. Ко девел, ко ленгоро девел. Анла лесте мукела сине. Диве сенсар. Одоте бешела сине, јани румингела сине да омас, макјада, кирјада астарала сине омас, никој не сминала сине, адава масте пипинел. И ако пало од овам, организирингепе групе, мафијашка групе, кода ингерена сине омаско кипја, ракјате мукела писине мафијашко група, чорала сине омас, ко пазарија, пало од ова, бикнела сине, јани, асавкеда, искористирена сине, о ленгоро паќа ибе, баши палем, баши со,
Баши, а да ја економско ленгоро дживдите. Правда, Рена, вдија амен да асавке ситуација и се курбаненса, ке да мен чинаја о курбанија и мингева е чороленге, емо чоролете добинге таро повише то тана курбанија, значи повише женете ангеленге курбани, па ола одова масокерена и калена битненале, тоест коисто начини авдиете диклем о системи мушликонгоро, о системи со авдија, а мене курбанен саркераја, значи на менингем буд, Јакова кераја мен муслимања. Значи Аллах Джелешану сородала амендаракате, о прво нешто сородала амендар, те адава курбани или падова хайване скоро мас сал дете и чиндо ко Аллах ескорана. Адава. Авдие акана каго пучува уџама со амен авдие ки Германија си. Нели каго пучиве ту менда. Со уламаре курбанен со амен авдие чинаја амаре курбанија или па ја вер некој чинела амаре курбанија. И се ајет и суретул Маиде шеву трито мистинава дано. Ајде. Шеву трито Маиде, шајте читилем, Маиде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аш керен масиле. Араклени шеву 3 суретул Маиде. Аллах не е прописал ни Бехиру, ни Саибу, ни Василу, а ни Хама. То они кои не веруju говоре о Аллах и лажу. И веćina njih нема памети. Шеву 3? Суретул Маиде шеву 3? Ja. А? Das ist doch genau. Со схема грешки си не опишимо каде. Ај нам шеву старам дупанш? Ај шеву шта? Суретул Маиде шеву шта? Шеву панш? А kada im se kaže, pриступите ономе што Аллах обавије и посланику, они одговарају, доволно нам е оно што смо од предака наши запамтили. Зар и ако... Не. Нам шеву старам дупанш? Ако шајте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кажи, ја не гледам во ова што им се објавува дека на некого му е забрането да јаде што било друго освен мрша, или крв кој истекува, или свинско месо. Тоа е навистина нечисто. Или што како греве заклането е закланата во нечие друго, а не во името на Аллах. А на тој што ќе биде принуден, но не од желба, туку само колку глата да го прекине, Господарот твој навистина ќе му прости и милослив ќе биде. О исто ајди, ако те со забранила менѓу исто теха мас или мас коватано чиндо ја вереске освен таро Аллах еске со наве чиндо. Ака нарак му ајди, суретул Маиде панш. Панч. Шајте почминатаро четврка да хоѓа, 4-5 почмина. 4-5. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Па јадете од она што тие, ака кова вашите ловџиски животни, објаснила, ќе го фатат за вас, ќе го фатат за вас и спомнете го името на Аллах врз тоа. Ака весени и сура Маиде, четврти ајет, ака на џајки пети ајет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Денес ви се дозволени сите чиста, демек сите добри јадења. Ки запирка. Тачно. Дозволени моту меѓу сал. Вајка? Понадорига? Ајде читаме. Мани сима само акава. Продолжи. А и дозволава вам се јела оних којима е дата книга. И ваша јела су... дозволи мојту менге дерхан охаве или па очиндо мас таро екли китаб. Таро доласо и диноленге о китаб. Значи, таро одола кој чинге о екли китаб те чинга адава курбани, адава хајвани, а менге тегани сои дозволимо таро дова мас
Амен да те ха. Кој е ехли китап агана? Кој да ехли китап? O O Judeo, Јаудие, Христијања. о христијања. Те и таро е христијани чиндо од ова курбани, од ова хајвани, тега ни амен ге и дозволимо. Ако бакер гамле тефсири кој Ja, мангела tefsiri ko шајкој mangela šajko Ja, tefsiri irane kajga. ko tefsiri ko suratul Maide, Ja. pan što ajdi, a o isto isjamin ko suratul Maide dešu štarto ajdi. Šajte čitinen suratul Maide dešu štar, ama masi jarin po čitibe, ajde Juha. Аке 2 минути, ек секунда само може. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И од оние што реко, ние сме христијани, го зедовме нивниот завет, но тие заборавија дел од она со што беа подсетени. Па ние посеавме меѓу нив непријателство и омраза, се до судниот ден. И Аллах ќе им соопшти што правеле. На што Na, контекст? dešu pan što ajdi. Bismillahirrahmanirrahim. O Leute der Schrift, Ethni Kitab, ne? Unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen. Er enthüllt euch vieles, was ihr von der Schrift geheim zu halten pflegtet, und übt gegen das vieles Nachsicht. Wahrlich, zu euch sind all-nur göttliche Licht von Allah und ein klares Buch gekommen. Nešto na pasvinalo mangela ajtja. Ne, o pan što si Не опан што стано, ама Ja. дешу штато им шел ефтавар дешу трито суретул Бекар. Шелу? Шелу ефтавар дешу трин суретул Бекар. ja, das ist ja. Читина? Ja. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вам ви е забрането само мртвото, мртвото угинато. Читин. Мртвото угинато месо, крвта, свинското месо и она што е заклано во име на никого освен Аллах. Но оној кој е принуден да јаде од тоа, а не го прави, тоа со намера да престапи или да го пречекори дозволеното, на него нема грев. Навистина Аллах е многу простувач и милослив. Слично сарко е нам. Нема по-прецизно анала лека. Ja. По-прецизно. Дикена, акана кавако шелу дешуењато аеди, кај со Аллах джелле шануху вакела мен јаѓа. Джајако шелу дешуењато, таро суратул Енам, продолжина е, бисмиллахир-рахманир-рахим, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَلَّ لَكُمْ. А соске те наханта родова со чинга пеко Аллахе скоро анаф. Вики ракана о Аллах пучела каде со пучела, а соске те нахан та родова со чинга пеко Аллахе скоро анаф. Ов објаснинга одова со туменге изабранимо, а со и халал. Освен тесиен присилиме. Значи шајте хан, освен тесиен присилиме. But manusha lengere jelbensa bizo jandipe averen ingelelanen ki zabluda. Oja, tiro rabbi tanodova koji najšukar džanela, koji preterinela. Akava ajeti taro suratul Maide dešu enjato ajeti. Ajde да чети најпути босанско. А зашто да не једете оно при чије? Ja, znači si puči rakate. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. А соскете на ханта родова со чингапе ко Аллах из Корана. Значи сој каква еди не саве верникија, со керге не саве верникија, керге песке охалани харами. Песке, коркори песке, со керге охалани кергелен песке харами.
esbabun nuzul o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kerin ya pe ashaben sar em ikerin dor taro cenneti cehennemi lafız znači dersi ikerin dor nasihati ikerin dor lenge znači dobro emotivno ker jakava dersi откед завршим дел дерсија пегамбер скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем скоро неко гортаро асхабија почминге со нешто сој халали те керем песке харам yani sova kerena počminje тоа керен ме највише мангава омас себе питар од вас ке ме мангава омас не манге забранинава теха мас как рави бадети Аллах еске некога кила ме соске прандинава масинен ромњаја ота вие ме више ромјен сарбути налека вома O vegetarijanci. ја дигена кана сокерена значи нешто со Аллах джелле шануху дозволинала ленге ола сокерена коркори песке харами таро таква мислим дор дека тане иманлие а и сига мануша амендара савке таро имани мануш мислим дор соски иманлија тано почнила со охалани со илеске одова дозволимо од харами кера джанена поводжења кава туменги халалите со мен со мен некој иманлија керела пе по цело ратна совога мислим дор читим дор Курани хем ибадети керела тој саки пути Пело. Арбајса. Наштите жа. Нешто сој туменге халали. О сојбе туменге е диндо халали. Туменге те совен. Тумен соске кере на туменге адава харами, ама сокерге пут мануша. Кова мангле. Агерва кердо пире иманеа те сикавен пе машкарко народо со почмингете керентеро муслимања о дозволиме буќа, со иленге дозволимо, харами кергерен, затешајо народот те дикерен по иманлија. По иманлија. Повари брада му кела, побаро нама, повише задржнала пеко намази, оручи, повише и керела, тародова со илеске дин до оручити и керел. Јани дикаја ако не сара ибадетија, почминена со те претеринен мукиндор ленгоро од ова со ленгоро агерва кердо ленгоро системитаро човечанство со родела. Значи ту са риек мануш, ту ги потребно акавава ке ги аменге акана моментално авламанги ки годи Ебу Ханифа вагирала по цело рад и хатма керела сине, сар кувола сине ки пијација, јеке абдезија, джико сабах јеке абдезија. Јани о мануш, ке абдез ке харами, те пагело абдези. А ке на ова вена сине. Ја менда, акава иманлија. Акава иманлија. Амен о мануша, манипулирина сине амен. Соја, ленгере, претерибна јако ибадети. Па пробин трендиве. Дикена авдие да о исламија гер машкара мен де манипулирине нале буче. Со керена сикавера пе баре иманлие, ама ја вер буќа со иленге халали за уставине. Мануш цело дивеки џамија, ама и обавеза лескери ромњакери, лескери чавенгери на анело. Ама ки џамија цело диве ибадети керала. И одоле оправдинала пе манги си дженнети. Пралале. Пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем колескоро последно хутба ангедет темерел. Те накели дуњаја пучела. Перво е перумња пучела. Ту манге халали кереја. Ме туке са ром, насар пегамбери, са ром. Мире должностија са ром ме туке ангјумли. Завршим јумли. Те тири ромнива керја ту манге ром на сјансине, ту сјансине само џамјаке. Јек мануш, ама окер на диклан, е чавен на диклан, или е чавен за оставинган, е ромња окер на диклан.
тегани дженнети о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем вакелла Хазрeti Айша ке тутар зависинала моџе. O peygamberlik vakilla, peygamber vakilla Hazreti, tutar zavisina mo cenneti. Tutar zavisina, tutar domu isoke i klubo doma. Спомнаеш кармашка. Значи сој потребно и ромните ово задоволно правото нека. Очаветовен задоволно, тумен ракај паро, халален. Ракај буд паро. Свакојек заедницата ово задоволно, тумен да. Нате претерине. Амен, соќе гем кама роџивибе. Амен за те ова, мислиндор те квалие, мислиндор ко Аллахеске, ко оџеннетите добина, мислиндор ибадетеа, ама ја вер бука за оставинге. Ќе акава аети, тоа сакава шајте споинален со суретул Маиде, офтовар дешу ефтато аети. Шајте суретул Маиде, офтовар. Прва ква читине, послен. Суретул Маиде, офтовар дешу ефтато аети. Значи ќе нека правен. Значи, а каде Аллах джелешану гусува келам, асуске те на ханта родува со чингапе, ко Аллах ескора, асуске тумен коркори тумен ге забранинена, ке ди одва са легално чинго ко Аллах ескорана, јака на суретул Маиде, офтовар дешу ефтато аети, ајде, араклен читине. Бисмиллахи рахмани рахим. О верници, не ускратувајте си ги убавите нешта кои Аллах ви ги дозволил. О верници, не забранувајте ги добрата која Аллах ви ги дозволил. Мандетаро, акаватаро... Добро, скратувајте, ака те чива, скратувајте. Одова Курани циделе, и си тоа е Курани? И си имал тефсири сам. О тефсири, окей. Само тефсири. Бидејќи Аллах не ги сака тие што претеруваат. Соске Аллах джелешану на мангела. Касна мангела, около кој претеринена. И јадете ко тоа... Давам доста. И овтор шо? На. Значи сој, те тумен претеринена. Те тумен прво забранинена од ова сој тумен ге халали, а керенале харами тумен ге ко тума роџивдипе. Те тумен ко тумаре ибадетја претеринена, тега не Аллах на мангелата. Тега не Аллах на мангелата. Наспротив тародован со джиабдие си тилен. Джирати оджала јава кед нацунео кед какылдине намази, целорат какылдине намази, кед кавал лелетул кадарија какылдине акава, кед кавал лапеја рат какылдине акава, кед кавал... Кед ка постине, јани зорлеа чиме намен те постина. Повише тародован со јамен ге дозволимо. Валла вакила те тумен кодва претеринена? Тега не Аллах. Нели да си хадиси кај со Амаро пекамбери салаллаху алейхи ве селем сине и ке лескере џувендар, хајас нешто авзини Суретул Тахрим. Ма забраним туке адама, туке ја Мухаммед, маке туке Суретул Тахрим о првајец. Таму точно. Ма не, аквај аети. На хадиси, аквај аети ко Куран ја На хадиси вакела, јас му Аллах послем по аети. Видена да амендар буџене соиси мислиндор дека кериндор бут ибадети, кадо бинел награда ко Аллах джелешану, ама Аллах совакела ма претеринен кодова. Ма претеринен. Каде совакела, тумен да соске забранена, тумен ги омас, техан. Соске забранена, тумен ги јадова халани. Соскори коркори тумен дар керена, тумен ги јадова харами. Учела тумен Аллах. Пример скампи. Ја продолжина. Ов објаснинге од ова сој туменге забранимо. Ова објаснинге по Куран. Кај дике. Соске тумен керена туменге харамија. Ке до Аллах джелешану ко Куран ја зимушани објаснинге туменге сој забранимо. Тумен кој тумаре го ѓата ракане и калена. Керена харами. Кериндора кога харами со уништинена цело човечанство, цело умети, цело дини уништинена калеста. Ја грамете уштавте почмина, те вакерав себе писоске мена хава адла скампи, те вакерав туменги о скампи харами.
најбаро проклетство правманде. Ово. Забранинава туменге нешто со халали. Екана кате суло, а кате о алимија мешингепе ко Аллахе скоро хукмија. А кате о алимија почминге ти кален коркори пестар сој халали сој харами, сој халали сој харами, сој и амен почмингем бизо Куране скоро читибе, бизо те читина о Курани сој халали сој харами, амен шунаја таро алимија, акавај харами, акавај халали, акавај харами, акавај халали, и најшукара алими, најшукара оджа кој тано, кој кило машкару мети, джавена ли најшукара оджа кој кило, окова кој најстрого, окова кој највише харамија динја, ови најшукара оджа. Амин. Шунгјан ли забранинала. Шунгјан, кава оджа буке дозволинала ови дуњалучко оджа. Праларен на не дуњалучко оджа. Ако оджа читинге о Куранијем и керела пе ко Куранескере, харамија емо халалија. Најеке алимескере халалија емо харамија. Амен авдие, соке гема комаро дживдибе, амен, со повише туменге харамија кана, амен туменге со повише харамија кана, по баре има lijeka и клова машкар туменге. По баре има lijeka и клова. Ова крама кела. Ово објаснење од ова сој туменге забранимо. Кај објаснење аменге? Ко суретул Маиде, овтовардеш овтото. Ко суретул Ко суретул Маиде шелу трито, шелу саранду паншто, ко суретул Бекаре шелу ефтавардеш трито. Ајде суретул Бекаре шелу ефтавардеш трито читирај. Читирај. Бисмиллахиррахманиррахим. Обам едино забранjuje strv i Kana su dikena kana. Spojnaelja kaljajetja, masigare. Halo. Spojnjena kaljajetja sa, bite. Allah je spojnjena kaljajetja. Objasninja od ova soj tumenge zabranimo. Ačevena kana. Koji objasninja? Allah. Na objasninja o Mahmud, o Ahmed, na objasninja o Šafi, na objasninja o Ebu Hanifa, te avaftu menge harca popaše, te pravaftu maregoja, na mangate spominava, a kad te mangate prava, ko je objasnila tu menge akava? Allah! Na ovoj meri, a kada riknu ovoj meri to objasnila tu menge? Ja kana, kaj je objasninja menge Allah Đelešanu? Ko sami kitab je objasninja? Kur'an yazı muşan. Ya bana kay Suretul Bekare şöyle tavada da şu tri ayeti. Hadi bismillah çekeyim. Bismillah. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz После što tjela, после kavasuske diken o ajetima slično akale ajete. Znači Allah ko šelu ефтавардеш трито ајети суретул Бекаре со керала кој керала тефсирија кава ајети акана кој образложила кава ајети а кава ајети образложила о шелу ефтавардеш трито ајети про суретул Бекаре а кава лафи кој образложила суретул Ен'ам шелу саранду паншто ајети тамера акана суретул Ен'ам шелу саранду паншто Ajde, bismillah, čitinaja. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi ili krv koja ističe ili svinskog mesa. Znači, a te da sova kilona, hana, soj zabranimo tu menge. Obrazložinala. Soj zabranimo tu menge. I si panda ajetja, šelu trito ajeti talo suretul Maide, Иси, кај со керала лаф исто, сој туменге забрани мотехан, сој туменге забрани мотепиен, и значи, со мангава калија те вакерав, мангава те вакерав дека и забрана сој туменге забрани мотехан, а нела о Аллах Джелешануху. Коле скоро китаби. Коле скоро китаби.
Члянко 119. Ja, der war nicht gerecht. Продолжина ја. И си памна нешто треба керен, дурмиш и не завајки. Ја, целовкупно, акава кедимо суитано, значи, пашо халалем харам, оште целовкупно хукми само Куранија нелапе наверала фенсар. Ja. Значи, хемо харами, емо халали тано бејани. Ко Куранија змушани, не ајди тано кала. Ско ајди, бистерги макара. O haramia anela le moalla celdeşan. A tumen te angen tumare mostenda tegani chigen hovai du pravo Allah. Te tumen angen haramia tumen da tegani hovai du pravo. Мислинава кавата на сурету на Араф, 32 ајети. Мислинава. Ајде. Кажи, кој го забрани украсот на Аллах, што тој го создаде за своите робови и добрите нешта од рскот. Керала пелафи што баш Ja, ова. tačno, ama na ne dava kaj su kjela. Ова е зинет, ура и бас. Ja, ova je tano baš uraj. Ура и баске. Ama vojedno, a kada vaja kakva Allah ov objasnjenja od ova su i tumen zabranimo. Ovo objasnjenja. Na Ahmetu Mahmudi na, nego o Allah objasnjenja. Žalosno, a mena vdje patina ja kalista. Wallahi billahi patina. Soske nam angavate džabajta. Целовкупно амаро джевдипе авдие патинела калеста. Соске базирингемамен која беренгере китапја машкарамен де исиамен добором одвојбе сој халали сој харами со која једме сепи охабе која једме сепи да дозволимо која верме сепи дано забранимо. Ти акава дини. То Allah Đelešanu mu dini ličalja. Тега ни нашти ко хамбелијето ол дозволимо, ко ханифијето ол харам. Наштите ол ко шафије харами, ко маликије халали. Наштија това тоа. Те и дини требала ко штар месепија или панч месепија, те овол Исто. исто. Соске, а кади зјамен јасно ајети, о Аллах, ов објаснила од ова со и туменге забранимо, Laver nikoj našti to objasnilo tu menge. Ama kaskeri godik şayte perava kale ayete ya. Kaske kava kera teva kerguma kava tega niga keren ma düşmani. Düşmani. Alimen goro düşmani keren ama kalesta. Na pravale me citinave alimen, şunave alimen. Ama anglederte citinavo dole alimen, anglederte şunavo dole alimen. Prvo ka citinav me Allahe, prvo ka citinav mo vahi. Allahe skoro kitabi. Ов со ка дозволила менге, ов со ка забранено, а да бако. А менде и астарен тари музика, завршнен джико амаро урајбе. Коморско хабе на генамо. Коморско хабе ичмате джамиш. Ова е тива кела туменге таро мора и то не дозволимо. Дозволимо, А катаро ме сепи е растуркери. Одо тар мате кера лафие таро морска кабе. Таро урајбе правален, џумнаку урајбе. Кој го различна фетве иси. Сад требала те панделпе и джувлин, сад требала те ово лаке и шамија, дали требала овасла куро те диклјол, дали не требала овасла, дали о мујла куро, дали о јакала кере, дали о пирела кере. Ја. Аха те, секој пири култура, секој пири традиција, секој пири, а ја да вегра, пири идеологија чијака те Muslimanen uništinja, Afganistan uništinja, Pakistan uništinja, Irak uništinja. Soske pire mentalitete, pire tradicija, alinija, so konkori pes, so sine ljubomorno. Doborom, upravo piri romnji, čak les lakere, piri nas minavate. Janina je fetva četingju, i čuvlina sminila turaval kondure kova kerena glasom. Ани штикла, ајде, амен треба кера штикла. Значи, ке капирал, мате ко, так, соске о мурш, калело внимание, муршескоро. Ја, Рабби, ја Ресуле Аллах. Калело внимание, муршескоро, од ова пири меѓу млякоро со какеро. Па добором да амен улем психичка. Оптеречиме ли сарте ова кера, мане мана, употреби надмеса обезне за лафија како колај си. А соско муште пиралте шунгела. Да, нели джувля куров внимание. Да, тега си разлике, ама ајке. А да те никак. А каде кој чивала када забране? О алинија. О месепија.
O alim ya, o jalani. А дала су нанели джанди па. Това кава кирала кана, дика кана. O aje dika продолжено на далея. Ада те кава. Я кана сова кирала продолжение. Освен те сен присилиме. Освен те сен. А кава и дини я. Валла и билля кава и дини. Ja kad te treba to je zadovoljna sa skakava dini islam islam. Osven, znači isitumen zabrane, taro hajde. A kada kerelu lafi Allah dželešan taro hajde, na taro okula. Tumenge i zabranimo. Znači, Allah zabrane su Allah dželešan hu tumenge dinja. Osven, te sjen prisitime. Ki potreba. Ili pak i potreba. Balika nomas. Шајдите, тоа што до те пишнува, забрани мојто менге балика номас. Гана. Балика номас. Дозволи мојто менге, коне саве ситуации, каде. Алтернатив. Алтернатив. А кавај дини правален, сочивела ко приоритети, одживдипе. Мате наследиме. Мате мере, одживдипе. Ама амен де се доаѓе мер, а чему до те, маха. Muslim, sad muslimani mogu. Bravo. Amen, mašallah. Kava. Ovo vakila. Kavalim, to dživni pe kopučive tegani. Kalena kava. Bayrak bu vakila, galestar. Kole vakilo tefsiri vakila ja. Osven te sjen, znači, alternative isi. Evo na svoj se alternativa. Yani, taro balo i klapa ko srce. I hercklape, I vaula, kao makedonska. Agarova kerdom, dešupanj berš zameninela amaro. Amari klapa. Dešupanj berš aj to obstanina. Bizo medikamentijata. Ja, bizo medikamentija. Znači, najšukar pasujno. I soja ne? Soja kerne? Na letu ke okej. Obalotamo janeti, obalotamo naleti i meka. Halalen, a kava izuzetno slučaj, mena halo valigano. Така требало да жена соски да забран. Обајле тербајле кулакила акате, кога накала функција е исламеске. Акате требало муслиманите ове. По инзулин исто. Инзулин или ред, ја верне саве букја, ки медицина со иси, дикено алкохол акана. Интересантно со случања беа кана ки корона, а сана, нели? Со случања беа ки корона, Amen magera o parfemi te çigenle rumina o abdezi. Ama ki korona sosine? Kaj birgen keso gelgen? Dezinfekcija. Hem reine alkohol. Ja, katolete vasta alkoholeanem rumingen. Nano šaj namazite kıldine. Mora to. Šaj namazite kıldine. Izuzetna situacija. Dikena. Osven te sjen, znači prisilujme ili bağladı, yani Kerala pelafi tumaro dživdipe. Interesantno pamaro dživdipe, kava ku muslimanun ko su amin kergenle. Hadistero Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o ashabija Candor kervaneja jektaro ashabija sine nasvalo su sinele rana. Ko piro mislinava sinele i rana. I ko šero hadisi. Bistergi makana. Nem sa ko piro. Ko ne samo hadisi bešava ko piro hadisi i rana. Ama šaj ko šero da to. Ne? I rađate za açile kaj su açile u karavani za sutja ko su ime od ova ashabi ulo džunubi. Poštilo o sabah namazi de kodinote. Učaj grupa sotekera vagana me olim džunubi, sotekera i grupa sova kergaleske le gusuli godova šudro. Ovda lila gusuli, infekcija dobinala od ashabi, na kela i dunjaja ko drumo. Kedresena ko Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, učena je Peygambere, ja Resulallah, amen agar yek fetva dingem, o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakir gelince tumen sijen o ubica. Mudargenle. Tumen mudargenle vakir. Havalan. On nas minjala gusulitele, tu çivi ali zorlaya gusulite.
Джанина ни когор примери ако му дживди беака те кја мали джамија кавади кавали. Кја мали джамија коамаро муслиманлуко коамаро абдусут но дживди бе муслиманенгоро авдија кавади кајале. Соди кајале зорлеа чивела амен текера. Иако дова нашти текерале зорлеа чивела амен. Ама ти добором шукари биси кои ислами, добором е кто ки пе му глео пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, вакилла те шудро. О абдези да кет калелне тумаре пире ма томен керен мести ко тумаре пире. Управо тумаре чорапе керен мести. Замате на свалјове. Па полуко нештото на кој ислами и сирире, паларе. Побаро локи песо и сирија калеста. Кјоа амен туменге у ислами предаингерне добором строго со ојавер религие амен зар мајтапи кере. Авера дикена амен ко мајтаплуко. Акаре. Плаже, неđенава со те пире ко свето, те джате дике нешто. Ти на слободно време, те фамилија те накаве, а да мада харами керге. А да мада те аса вакела бут, те аса да харами керге. Те ове задоволно ко живото да харами керге. Мора са те роба, мора са кажна това, са мора те цина. Паралел, а кава ислами на неаѓа, о ислами родила мендар задоволно, со ислами родила мендар те ова секогаш радосна ем задоволна коамаро дживните, а на не задоволна ем тужна, а мено спротивното менге бикинге. Ака на дик соатела, а кава соателе. Бут мануша ленгере желбенсар бизо джандипе, а верен ингел гелинки заблуда. Камбера кана тоа да сова кења. Состар кеѓа менге акава, таро ленгере биджандипе, hem taro lengere želbe, sola lengere želbe od ova mangle. Джахилско. Са сова кирга љубомора. Ljubomora i želba leskirija za ki panla peromja. Panla ađar so panla čak opirala kiri, ovastala kiri mate diklo. Rukavicu ravena ovastala. Кај ќе кјавана, не више. Da ne, kada. Uvijek pomoderna, od Trumpa. не. Ама дикена, джија да лачи јаменге. Ама сова ќе ова еди, бут мануша ленгере желбенса, значи таро ленгере желбе, а да со обла, а да мангле, бизо джандипа, гна спомнила, хеми желба ленгоро, ленгоро би джандипе, а верен ингел геленки заблуда. Цело умет ингел геленки заблуда, ја. Исламеја цело умет ингел геленки заблуда. Ја авдија ке душтаја кала етија те читина туменге, вакерена аменге, туменсиенки заблуда. Ја Рабби, стостацуме ки заблуда, со ски керамам помило китапи, со ски ме образложинаво аетија, Аллахескере вахеја, а на нека скере желбенца. Нека скере идеологиенца. Кога кава биджандипе, шајте халова дека ни ола на читинена да си на Курани. Тачно. А оена, не лен читимо. На не читимо, овто не читимо, каја не аменге. Еќе Аллах вакерена кава. А со ски тумен, одува сој туменге дозволимо керена ле харами. Кој си ем тумен? Соске управо Аллах тумен чивена. Соске тумен управо Аллах чивена ховајбе. Те читинен на вакерен. Амен, авди. Халален, не мора, акава, ама у ислами дикенле ко источно блоко. Ко источно блоко. Сарджи динена. Ко источно блоко. Астадор, Мароко, Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран. Те дикенле ислам. Дали имали окоја пути со вакерја манге ек мароканца. А вакерла ама шајци не штаре ромње сар салде ко Мароко те пранди намен. Ама ке дали амаре ромња ки Европа? Муклео. Само ек манган. Значи ко Мароко шај штар? Ки Европа? Ек. Некој на само штар. Некој повише. Вакерла штаро Курани вакерла, ма е пегамберескоро суннетитано дешудуј вакерла, дешудуј шај. Премало и пракса е пегамберески ли дешудуј, напред. А храм му гледа Курани, климатаро Курани омануш.
со скенескери желба. Ја река ваќе, суннетите овото дешу до иронија. А кавада иси вишамен. Соске чидјапеске ексталин, мугјапеске брада, читингјао Курани или кергапе алими и дешу до иронија. Кај керели вакела куранско штар, суннете ја, дешу до иронија. Джака на панде. Ја гната вакела, на, стоп. Нашти само шта, вакела, ту си јам душман е суннете скоро. Ту си јам против е пегамбере скоро суннете. Ту си јам против о хадиси. Ту си јам против о... Ќе кава и кале намен да. Ја ме соте ке ракано. Како е намен? Биджанде. Тамам не се тесијан биджанде. Амен те ова задоволно. Аллах ко Allah. Eke o Allah akva kerla. So lengere jelbezar bizo candipe averen ingelgelen ki zabluda. Avdije celo islami sijem ki zabluda. Sebe pitar vakava so amen ne kerajamen ko Kurani, nego li kerajamen ko nekas kere fetve. Oja, tiro rab pitan od ova, koji najšukar džanela, koji preterinela. Ov džanela, koji preterinela emijek dive, ker te iklova uno ko Allah, кади како тоа на пошкар муслимани, окова кои претеринја, или окова кои целокупно лесно дживдипе, хармоничко дживдинја. Хармоничко дживдинја. Перомњаја, пе чавензар, пе амалензар, пе околинаја, пе обшествоја, јани кера, пе социјално дживдипнаја дживдинја, или па окова кои салде со претеринја хем претеринја кои сна. İnşallah halilema so mangalate vakera tu menge ayada završinaja akale ajete, a inšallah devami okova kotovo šelu biš, šelu bišu jekto ajeti illa il-Fatiha.